Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ka khat pratri ujliu. Kinongnya ajung ki kali auto rickshaw kamai ki bana ka thai mauro. Kilala jikendo yo Chief Executive Officer jong ka Shillong Municipal Board. Banya kran yaki jing ki bakia kendo. Haga bede bat ka jaka penyang yaki kali jongki. Bat ro shapang ka jing seo ka ba kinongnya ki ju seo sha ka Shillong Municipal Board ka balong ka jing seo ka bahe. Ya kani kejini kendo lalam khamat do president jong ni kanhon uba welfare shooting bat uskatri uba orista nongklau hakaba la sanran lang ro ya kani kanhon dagi dikhot jong kaseng FKJGP Maulai Circle hapo kejilam jong president uba M Dakhar hakani kejini kendo apdang kini ki arang mamla nagalyang CEO jong ka Shillong Municipal Board ula kular bo unsa simkhia ya kani kam ban petru bakan amdan kano kejing ya kini kinongnya kali kamai kham tam ya kajaka penyang hi kali jungki kabaki penyang boros kata kumjoru hakabede bakata kajing seo kabaki hab ban seo syaka Shillong Municipal Board katung kajing seo kalong arjar di sepak sebenarnya teh kini kisnem ke belak kini kisnem beradab kene dengan penting kajing seo nomor 2 kajing seo kalong bakhia pelat ni ai men kerpat la nasian rai kajing seo kam hiar dengan ban seo wan kedua seo dengan ai kudai seo nomor kajing terkat jungi kajing sekolah jungi ila IMC mingi ba kajing sio kan nabuduna berkasih kaya ngin pecah kerjaan tim posta nomor jenjar ngi kalong bangi babala ibarat pe bat gawe kajing don kali jungi kumda buan thak bat berkuam rung kali parking do kirum tak sausan kali dari kajing sio kalong do arjar di pak sungai tak kia bat kia pun ni de metangi wan di sio tingi layo banyak bagi dan ani sukmat in don kata kajing sio ba laikut bagi bahkan long aspaแต่คำรับคำจริงนี่ชิบุนกันบางทีลงอยู่ดีกว่าbelam step paham demikian pakai jingkit jingkia kalau ke bubuan nomor begini adon lagi pun di panusagi sem kami ke masuk kan ke jepun ta nomor hawa jenang start pun di roแต่jenang don kat ni bagi de disuyo siap kan ko ta ta jingkin duk jungi ngasno kalau ke sisok duk ta ko senat aduk ta nomor CEO ru la kong ho pe keren sya yang ni ba kan yaram iong kena takadau niru nilas komen adu tata ke nomor kacing siu ke bakia ke bamen syua badila penghiram ta syakta ka barit pangila siu bagi penting su ila kular ke ba dangsa penting sepungi dimensio te yong siu spesifik tar pun start ya buat ni niru nyimla ban ai kacing boleh ke bakar pangpat yo CEO ya ke ba ulas ngap sani bha ya kita kacing ut jong kini ki perlok ki jongi ya ke bagi la batai punya khmat ke jongi ban nak yang sui uru ulah kular ban simkhia ke ni kebenta ban penek bet ya ketika utustan ke jongi badan apa puluh makan dei bet adu benta ban kisni panwan makan dang dei bet kastan jong ka utu moro asun kan dei bet hang tai puluh tingi lawan kerja bet anu bahe te nganget bau ni bahe rulang un pun smuthu ya kitu ki beri jong ki badan hantai puluh ki bapet setak han puluh ba untuk sungtu yaki mo ba kastan hi jong ka maulai moro asun utuhi kanang dei be hantai puluh